Pamiarsa Rumah Sakit Umum Bangli sampun nguah kawigunayang sawetara ruang isolasi pasien COVID-19 dados ruang perawatan biasa. Ini ke unucap memargi sangkani status pandemi COVID-19 sampun puput. Direktur RSU Bangli Dr. Idewo Gede Oke Darsana Mausang ritat kala panglimbak pandemi COVID-19 paketandane nyiagayang seket sia ruang isolasi. Raris risampun wenten kebijakan saking pemerintah pusat nyabut status pandemi COVID-19 rahumangkin RSU Bangli wantah nyiagayang tetiga ruang isolasi. Ruang inucap kawigunayang dados ruang perawatan kasus-kasus airborne disease utawi pinyungkan sanesida ngelalah ngelintangin kewentenan angin utawi udara. Ruang isolasi mabinayan sareng ruang perawatan tiosan. Ruang isolasi antuk desain bertekanan negatif madue sirkulasi udara khusus. Santukan rawe mangkin sampun kauah dados ruang perawatan biasa mejanten desain ruangan nyane anutin kahanan sane memarki. Tios nguah kawigunan ruang isolasi dados ruang perawatan biasa. RSU Bangli sane mangkin enten ngemarjang rapid test weaden PCR majeng pasien sane pacang operasi sejabaning pasien inucap maduwe gejala COVID-19. Dayu Swasrina Bali Pos nguningai.